Dakle, bolesti, uvrede, poruge ljudi i nagovori nevidljivih neprijatelja. Prema promislu Božjem, koji o svemu odlučuje premudro i sa najboljim ciljem, takva ispitivanja raznim iskušenjima šalju se dušama zato da bi se otvoreno pokazalo koje od njih iskreno ljube Boga. Što bi pjesma rekla, u dobro je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci, u patnjama se otkrivaju hrišćani. Vidite, lako je na poklonička putovanja, tako? Do Jerusalima, avion, 2,5 sata, kafa na aerodromu ovom, kapućino na onom, autobus i smještaj, kupatila, je tako? Istuširaj se ovdje, isfeniraj se tamo, ja imam malo na Golgotu. Zvijem, onda vidite, on je to bogat. Bogat. I još ako dobiju onaj atest hadžija, pa se vrate još sa tim stepenom, onda su šanse zaista male. Mislim, nije da ih nema, ali su manje nego što su bili.